Inkosi uPawulos Jesus. uthi ukulofayela kancane uvuna kancane. Amen. Awunawuthi uhlwayele into engangale eBhayibheli ucimza ufumana into engangale. Jesus. Ayihambi ngolo hlobo. Ihamba ngokuhlwayela kakuhlwayele ntoni. Yephi khona le mbewu uhlwayele. Ngoba lokho akunakuthi ka uhlwayele umbona uyovuna ipesika. Hallelujah. Ayizokwenzeka ngolo hlobo. Ngathi ke ngoku ethi ke lo makanike njengoko agqibe ngako enhlizweni yakho. Ugqibile usele endlini ba ndiye enkonzweni namhlanje akunikela. Ekunikeleni kwami ukunikela lento khupha into nayo loo nto nayo. Okanye ucinga uhlele endlini ba singathi ukhona umuntu oSuleiman ngoba kuphina endaweni la kunabantu batshelwe iqoma makuse mani impahla. Jesus. Thatha usimpahla kwezo ndawo ubunazo into khangela use ukunikela nokuyana. Ukunikela kokunikela ngemali ebantwini asinamali sonke mosezantsi emhlabeni. Hallelujah. Nokuya emzini mhlawumbe ufike umuntu ogulayo kulo mzi qoma mawusebenze mawutshayele kulo mzi uthini ukunikela apho kulo muntu. Amen. Wenze lento ufuna kuyenzile uba uthi mhlawumbe akananto pheka umuntu nayo uyomthatha le ntombi uphekele umnike atye umuntu unikele kuThixo. Jesus. Ungathi ufuna uzowunikela into enkulu uba ungawuzowubonwa uzowunconywa uba wo waze wanikela ngento enkulu le incinci tshayela kuThixo inkulu lento yenzileyo. Nokudasisha ezizitulo nobeka ezizitulo kuThixo inkulu lento asiyenze apha. Hallelujah. Uthi mayingabe ukunikela mayingabe into isisinyama sibe soko into sokunyanzela mayibe into soko ehlele siyazi bafuneka sinikelile. Hallelujah. uThixo ukuzihamba ivangeli ayihambi ivangeli kunganikeli Injalo. ngoba kaloku yonke into ifuna imali. Nekeyboard ezi zifuna imali nababethe bekeyboard bafuna imali. Injalo. Nendlu leni ifuna uhonjiswa ngamalaphu ifuna imali. Ayisuki nje igcwala indlu ngamalaphu ngekho mali. Na kubethwe imali ikwazi ukuba ibanhle indlu kaThixo. Ukunikela xa unikela ke kufuneka umuntu xa unikela abe nesiqholo. My God. Sukhalaza. Ukuza ukhalaza suba sanikela msikoza unikela iyadlala. Nikela ngenhliziyo enchwayitileyo. Kuba kaloku uThixo xa kunika inhliziyo echwayitile uza kunika nawe. Ozubona uchwayitile awumbomboze bakuningi ndinikela kule nkonzo into eqhubekayo le mali yami yatyiwa ngalo mfundisi sinikele lo mfuzi imali utya le mali asiboni inkqubela nakulo mfundisi le nto ayenzayo le mali sinika yona le mali wenza into zendlu yakhe nikele endlini kaThixo uza xa unikela uyibona imvuzo imali yakho ubheka phi na ngoba ke xa unikela makwenziwe umsebenzi kaThixo apha enkonzweni. Xa singanikeli sima sizawuthi wa sicula sithanda ziphinde ziphume intoni esizayibona sizoyenza enkonzweni. Intoni eqhubekayo inkonzo leyenzekayo ayibonakala kodwa iqhubekayo yakubonakala izinto ngoba kaloku imali asiyikhuphi imali siyibambile. Ngoba uThixo esinika thina masinikele thina siyayibamba yeyethu asifuni unikela kuye ngoku sifuna inkonya siyenze yethu kanti isale esiphayo sesisikelelekayo unesi silanto sinikwayo xa ngoku sisibamba asizokwazi ukusikelela uThixo akazokwazi usikelele ngoba lokho into zonke siyazikonya siyazibamba. Masizame ke endlini kaNkulunkulu sinikele sikhuphe loo nto umntu anayo ayikhuphe azinayo endlini kaNkulunkulu. Asitsho xa ungenayo sokungeza inkosi ngoba abantu abaninzi mistake xa kuthiwa ize enkonzweni uphethe into hayi akuthiwa singathi izuphethe xa ungenayo ungayo iza enkonzweni kaThixo uzokhonza uThixo awuzange zakukhonza amali zokhonza uThixo ngeyena endlini kaNkulunkulu uzomkhonza uThixo into efuna qha ufuna ukukhonzwa yena. Amen. Ushunyayela ilizwi lakhe kuve elizwini lakhe uba uThixo ufuna kwenziwe ntoni. Sitshintshe siguquke kwindlela esizihambayo ngoba indlela esizihambayo sometimes ezinye azilunganga. Hallelujah. uThixo akazifuni into ezingalunganga funeka siguqukile kwezo ndlela asilanto asisusa kuzo sizokwazi ukufundisa ilizwi apha ngoNkulunkulu uba uthini uNkulunkulu masenze intoni uNkulunkulu ukungena kwethu kulaa mnyango sesinikele kuNkulunkulu. Sinikela ngokungena kwethu singakabeki into etafuleni ngokungena ngosi sithi size kuwembawo sesinikele etafuleni. Hallelujah. Nantoni na ke besikhe sayilungisa ke endlini bethu niba sawunikela endlini kaNkulunkulu ongenayongo angazibone ngathi uphansi ayawuphansanga mntaka bam usengokaNkulunkulu namhlanje and naphakade yabanguNkulunkulu unento ungenayo uzaba ngowakhe ungokaNkulunkulu. Loo nto umntu ayilungisile bethu uba ayikho siza kunikelana kuNkulunkulu ke sesithandazana sithandazele umnikelo sonke ngexesha sinikele. Ikhona imfana yahlatshwa yenxa yethu yabona amaJuda ilenga emthini ikhona imfana